Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Reka mbahe ikaze kandi nizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza. Reka twite cyane tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo kuri ubu biravuga ko umutwe wa M23 bitewe n'amahano wakoze urimo guhigwa bukware n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa bacyo. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye n'ubundi tugiye guhera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'amahano umutwe witwaje intwaro wa M23 wakoze muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu uri guhigwa bukware. Uti biteye bite rero? Ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagaragaje ko umutwe witwaje intwaro wa M23 ari wo ngo nyirabayazana w'impanuka y'ubwato bwitwa MV Merida ngo yahitanye abantu 23 mu kiyaga cya Kivu kuri uyu wa gatatu ukwakira 2024. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi yasobanuye ko ubu bwato ngo bwavaga mu gace ka Minova muri teritwari ya Karehe bwarohamye bitewe nuko bwari butwaye abantu barenze ubushobozi bwayo. Yavuze ko ubu bwato bwavaga muri Minova bujya mu mujyi wa Goma bwarohamye mu kiyaga cya Kivu bugeze mu gace ka Mukwija muri teritwari ya Karehe ngo bwari butwaye abantu barenga 100 nyamara bufite ubushobozi bwo gutwara abantu batarenga 30 nkuko byasobanuwe n'umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Eric Nyundi Kibambe. Yavuze ko ubu bwato bwarohamye ubwo ngo bwari mu ntera zigera kuri metero 700 bwerekeza mu cyambu cya Kituku giherereye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyindi yasobanuye ko abagenzi bari muri ubu bwato bahisemo ubu buryo bw'urugendo birinda kunyura mu bice byo ku butaka bigenzurwa n'ingabo za M23. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko abasirikare bacyo ngo barwanira mu mazi batabaye abantu 58 bari muri ubu bwato bakabakuramo ngo bakiri bazima, kandi bakomeje n'ubundi gukora ibishoboka byose ngo batabare abataraboneka. FARDC yavuze ko bigizwemo uruhare n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batabaye aho rukomeye ngo nyine muri izi ngabo zirwanira mu mazi. Ubuzima ngo batabaye ubuzima bwa benshi ngo bwatabawe, kandi abantu babo ngo bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bashakishe n'abandi bagenzi bataraboneka. Hatangiye nk'uko biri gutangazwa, biravuga ko hatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane cyangwa se bimenyekane neza niba koko abantu benshi ngo n'ibicuruzwa ubu bwato bwari butwaye aribyo ngo byatumye iyi mpanuka ibera muri iki kiyaga cya Kivu. Guverineri Purusi yatangaje ko abafite aho bahurira n'umutekano w'ingendo zo muri iki kiyaga cya Kivu ngo bashobora gufatirwa ibyemezo ndetse n'ibihano bikomeye. Reka rero mbashimire mwari mudukurikiye mu makuru y'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Mukande subscribe cyangwa se abone bitewe n'urimi ukoresha maze uzajya uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu kuri gatanu. Ntibibagirwe gukanda muri comments maze nawe ube wadusigira igitekerezo. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye aho twibanda ku ngingo z'umutekano na politike bivugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Uganda, muri Tanzania, mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye. By'umwihariko tukabagezaho inkuru zigendanye n'umutekano na politike biba birimo biragenda bivugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Reka rero mbashimire mukomeze mudukurikire mu makuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Duhari ku bwanyu, mujye mutwandikira muri comment mutubwire muti iki ngiki twazagikora gutya cyangwa se tukibakore gutya, kuko murabizi ko tuba duhari ku bwanyu. Reka rero mbashimire kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo mu makuru yacu tuba tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Muyagezweho n'umuyoboro wacu wa YouTube ubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye. Nk'uko nababwiye rero, mukande kuri iyo nzogera, yaba iya like, yaba iya share, iya comment, subscribe ni ingenzi kuri mwebwe rwose. Mukomeze mudukurikire gatanu kuri gatanu maze muzajye mubona amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Reka rero mbashimire kandi babwira ko amakuru yacu yo ari akagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubishimira, muhaye muronke mu byo muri byose. Amakuru kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube yo ni akagaruka, kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Ndabashimiye cyane.